besar hajat Dumiladi adu bangsa ditonjokkan aku adinan bagi lila bagi bosen dapuguh ayah gantina asa sepa asa suhu asa bebadaya lewe asa suka asa banganten asa diherian dengan ayah masih abang masih aturan spesial kakak Kang Idam Margan Dumila diadu boksen ditonjokkan ke Adina bagi lila bagi bosan dapuguh ayah gantina asa sepa asa suhu asa pedaya lewe asa suka asa bu asa diherian dengan siu lain curug ala seah lain hujan hiliwin angin-anginan acepi leor Cirebon angin-anginan kunang-kunang katibana aturan fans love permaimun ayah acepi leor Cirebon aturan Kang Idam Inman Edi Mangantra aturan Letnan Koboi Sulawesi Tengah aturan Dumiladi adu boksen ditonjokkan ku adina bagi lila bagi bosan aja dapuguh ayah gantina asa sopa asa suhu asa pepedayan lewe asa suka asa bu asa diherian dengan siuh deui lain curug ala seah lain hujan hiliwir angin-anginan uak leman uji jongol anu bageun amin-aminan kunang-kunang katibana siuh deui lain curug ala seah lain hujan uak leman uji jongol hiliwir angin-anginan angin-anginan penganten kunang-kunang katibanan masih Bu Haja saya spesial juga buat Kang Salman Cianjur Cikadu Pak O Sudarso Bantar Ujung ayah kemana ngaitkan kincir kakak kata jobulan kemana ngaitkan kincir mahal paling kesabulan sobo-sobo ges balik hayam reang kongkorong dapuguh kapi durian goyang adi teang dong aduh gambang tanjung ditiran aduh abdi tebi barari ngopi pikiran gambang sulat kopi tanjung gambang sagane jendong-dongan montang-montang kayang agung seniman seniwati Cirebon haturan milujengan tepang awet teteh dipuih-puih mau nya miliur mending ageng teteh atur nuhun di atas di pamundut-pamundutan salajengna ya ahad di keluarga besar ngomongin panjang waktunya di season anu